May isa nga pinaka-importante. Nga ramidan di may isa nga believer, so di ay panagkarkararag. Amen? Oh, hallelujah. So, adon lagi isuro ka na kayo about prayer. So, itiray di ba rin, kita di may sapay na teaching the prayer, teaching ni Paul about prayer. The Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Verse 4, hingga na verse 7, basa. Okay? So, dito manan. Kita ito di may isa nga very powerful nga effect iti prayer about the peace of God. Di may isa nga fruit ini panagkarkararag kat isulay ito'y ma-experience tayo the peace of God which exceeds anything we can understand. So makita yun dyan, verse 7. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. So dahil iti may sa nga fruit or result ti panagkarkararag. Peace of God. Ti may sa nga kailangan tayo ti biyag peace of God. Kita iti may sa nga inyag ni Jesus Christ. Sakbay na, kakitaan tayo ti kasato yung mga alay di peace nga dadjay. Kitaan tayo di kuna ni Jesus. Peace. Hallelujah. Ijay John 14, verse 27, natuti ko na ni Jesus Christ. Basa? I am leaving you with peace of mind and heart, and peace that gives you the world cannot give. So don't be troubled or afraid. So makita yun dyan, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. So makita yo, ti paggapuan ti peace, hanga dito'y world. Hanga dito'y lubong. Agapo na ito'y kini Jesus Christ. So han mamasarakan na ito'y itira ito'y rabaw tiraga. Han mabaala na ito'y dito'y material things or physical world. Because da ito'y itadlaang ni Jesus Christ. Hallelujah! So, isunga na ito'y kailangan tayo nga ag-pray. Hallelujah! Peace. No, minsan, tiyambo tayo nga na ito'y kailangan tayo. Tiyambo tayo money. Tiyambo tayo panay material things. Pero awan nga ron latati peace. Ijay.
No pa'y kailangan tayo na kita. Pero tikasana ko man ay, umay na gidjay, nga napnuan ka the peace of God. So, may sabay nga verse sa tayo subli di outline. Colossians 3, verse 15. Basa. And let the peace of God of Christ rule over your hearts. For as members of one body, you are all to be in peace, and always be thankful. Okay? So, that you man, and let the peace that comes from, sino? Christ, rule in your hearts. Okay? So, adang aron na kita nga words of God. So, agsubli tayon, ijay, Philippians 4, verse 4 to 7. Okay. Peace of God. Kasano maalam liyay? Sige, ulit tayo. Always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. Tuloy. Okay. So, jayan, mapantayo ijay, umuno na nga command ni Paul. Jadi command na, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Hallelujah. Tapno makita tayo, the importance na da peace, that we rejoice in the Lord always. I will see it again, rejoice. Awan iti makaala dito'y no saan nga mapan ni the peace of God. Awan han mo nga makaya dito'y rejoice in the Lord always. Hallelujah. Isu nga sakbay na dagitoy, mapan tayo mapan, ijay peace of God. Anya di biyag da nga diyay? Verse 5, basa. Let everyone see that you are considerate in all you do. Remember the Lord is coming soon. Okay. Let your gentleness, kunay da duma, moderation, or reasonableness be known to everyone. Tinadumay jay, forbearance or gentleness. Amin na gito'y, mangyari na gito'y tibiyag ti tao, nga full of peace. Okay. So kitaan nyo, nagiday bilbilin na, dito ti aramidan jay, kayat na nga, agbiag jay. Verse 6. Basa. So makita yo jay. Tayo bagbagan nga rejoice in the Lord always. Kaya nagitira dumapay, dahito iti ayan na. Be anxious for nothing, or be careful for nothing, but pray. Amen? But in every situation, tika na sawen, agkararag kayo. Hallelujah! In the King James, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Ti kuman na ijay, tapnog biyak ka nga, adaan ti joy, nga kayam tag-rejoice, nga uray negative ti situation, tayo ti turong ti peace, kailangan nga,
ag-pray. Kaya ito manan nga prayer, ti may sa kalabanam ditoy, that we be anxious for nothing. Jai, EJNLD, anya di ko na. Basa. Okay, don't worry. Amen. Ti may sa kalabanan tayo, iti prayer, worry. Nuhan ba kalabanan ti worry? Ang almighty peace. No, ada worry kiyan ka dati ladingit, wano pagdandanagam, paka purburiburan, tibiyag mo, kat saan mo nga kalabanan di ay ang almighty peace. Tikasan ni mga kalaban ni Jai, prayer. Be anxious for nothing, or don't worry. Ije pa Bible, ket iti worry, ket kalwa ti Christian? No. Kanayon nga ibagbaga, iban ni Jesus. Don't worry about anything. Pero tayo lumamisan, jay worry nga di ay, ialalaw tayo. Anyaman da jay nga worry. Worry about food, worry about clothes, worry about money, worry about basta amin nga biyag nga adatoy earth nga daytoy ket saan mo ialaw nga ikanda ka to worry. Be anxious for nothing. Kasano ma-handle na gijay? How to handle that? Kasano? Prayer. Pray. Adu ti worry na. Pero aramida na, hanggang pray. Apan nagkita ti, kadwa na nga, parparihas ti sitwasyon na. Nasolve ba ijay? No. The advice ti Bible, resist that worry. Hallelujah. Ketaramidam, pray. Amen. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Or let your request be made known to God. I repeat, amoy ti ministry, wala ti biyag mi ti ministry, sakbay maabot mi ti kastoy nga level, ado iti worries, ado ti anxieties, ngamang padas, ngamang disturb, wano mangibagsak ken ka, magpadas, ngamang pasar ng ken ka. Uri ko nga worry lang. Ng blackal ti effect na saan mo nga i-overcome. So, instead, nga iso ti i-meditate mo di ay, nga iso iti kanay mo nga panpanunutan ket overcome it. I-overcome mo di ay. Hallelujah. Agawaam kitdi nga agkararag. Katintuno agkararag ka, ti aramidan ni Apo Diyos, iyag na de peace. But before that, kalan makita yo, be anxious for nothing or about anything, but in every situation, by prayer and supplication or petition, with thanksgiving, present your request to God. Tumuno na pa'y
let your request be made known unto God. Anya ti aramida ni Ojay. Ay anya di pagwarwariam. Anya da jay pagladladingitam wano paka riribukam. Amuam da jay and alaam da jay i-present mo kani Apo Diyos. Haan ka da jay naririka. Alaam da jay pakariribukam ba da jay present it to God. Kasparagan, ti pakararibukam, ket pamati. Ngapay na ti pamati nga sa nga dumakdakkel. Okay. Alam di ay, Lord, maririribukan ak nila iti pamatik, nga hanak ka gugro. Iawat ko keng kaya ito'y. Apay nga tanga sa anak nga agugro. Anya iti kurang ko. Anya ti aramida ko Diyos. Kaya't ko ti agro ngam sa anak nga agugro. Alaam na niya situation. Ibagam nga talaga kanyana. Sutar aramida sursurok nito'y ministry. So kaspaligan, no, daragi problema dito yung church. Kaya't ko, Apo Diyos, nga dito yung ministry, ado kumati, ma-erase up, magbalin, nga preacher, pastor, teacher, dito yung church. Ngam, Apo Diyos, kas ano mangyari na ito eh. Ado titakrot. Ibagak na talaga na gidjay. Adu iti material ti amuna. Awan iti time da. Availability da. Kakasay, adamot ti na duma. Kaya't namot piman manan nga mausar. Nga masapol manan nga maprinuan. Takong purmimot ti bagbagana. So, ala-ala na gidjay nga talaga. Tawan the peace ko dito yung ministry, nuhan nga rumban the plan of God, nga ma-erase up ti ado nga workers dito yung church. So, nagidjay nga naglablabasan na dito'y, tinulungan dak ni Apo Diyos how to train His people. Ti may isang intent na kanyak, dito yung peace. Just relax kas lakas jay. Aramidang lata dapat mong aramidan, and I am with you. Kunari Apo Diyos, yung gana nga aramidak lata nagisay isursuro na, yung gana nga doon na i-raise up, nga papastor. Makita yun na jay, Tuesday, nga meeting to dito, more than 100 nga ministers. And ito'y church, ito'y central church. Manunti may raise up. Hingga na may raise up na sarubin. Mas dawak nito'y testimony na. Titilan gam ni Apo Diyos. Kasi di ka sana mang-handle. So, may salang na jay kadet. Adu nga worries tayo. Worries mo about money. Awang ko kwartak ha po Diyos. Ibagam. Kaya't kumat nga rumang ay. Nabasak mo ti saom. Nga nagipagtawid akin ni Kristo. Ti amin nga sa nikwana, I believe. Nga bahig grace. Nagbalin nga na panglaw. Tapno rumang ayak. Ngam nabayagan. Nga kaya't ko ti rumang ay. Hingga na pa lang tata. Awan lata. Ibagam. Tabakati isuro ni Lord ken ka, han mo nga muti, basis mo, pailaang ti panagrangay, it's your word. Ti kayat mo short, katam jay money, nga hangkapay nga rin mang ay, in Christ. Ano ti kasya eh? So kanayat, manipod din na ayabarak ti ministry niya,
1987, ngayon rugi ka nag-preach. Nakita ko dayay, nga Word of God, nga rumang ay, ti believer kas kini Abraham. So pinatik na dyan, for how many years? In karakarar ko, uray dadak tita mountain trail. Ng kaskas di, kakakaasi kami latak kinimisis, kana nga nangasawa, kana nga dati anak ko. Ngayon still, latang ano basag ti Bible, ti bagbagana. Nuhana ka rumang ay, siyak tikin basol, hanggang ni Apo Diyos. So, ti kabayag ti panawen, ay kiklaim ko na jay, kasla awan ti effect na. Kana one time, Lord, agpaypayso ba na ito'y psalm? Agpaypayso ka ba dito'y may scripture? Katumay piman ti conviction ti Holy Spirit when agpaypayso. Amin nga tao nga mang-believe, kat saan nga mangyari, ti dapat na i-check, ti believing na, ti faith na, ti knowledge na. Tawan ti langsot kaya Apo Diyos. So na dyan tinistadik, hingga na nga nag-grow-ak ijay. Ida go-grow-ak, ijay matanan nga agwork. And thank God, ada iti may sakabsat ngayon may, at ko na pastor, siyak ti maysa, nga nang receive ti prophecy, dito about millionaire, and then I am now millionaire. Kita dyan kapsat, kasla hanunang nga pamilyar kanyak, ngam nabayag na umat-attend to church. So makita yun ay, nga adugayam iti, pangpangyarian na ay, amen. Ngam kailangan nga ingganat maisital ka. Ingana nga, dagijay worries, anxieties, ma-overcome. Ngam no kung kunam, I am rich, and then, ada man jay worry, duwa jay worry, kaya pa nakiklaim mo, haan nga mangyari palang diyan. Haging gana, nga let the peace of God reign in your hearts. So na jay, di na-overcome ko diyan, nga wanan ti doubt ko, hanakon nga kundi-kondisyon kaya Apo Diyos, iti prosperity, hijayan nga nag-move. So even healing, no dalata ti worry, fear, anxieties, kurang pa lang, hingga na the peace, at talaga nga, you are healed. In Christ, you are healed and health. Mabalingan na receive mo na dyan sagpamingsan lili. Ba't kariti panagpatuloy ti biyag adamanen kat kaslahan kamanen nga nagasan ija stripes ni Jesus. Imbis nga ija stripes ni Jesus umanay ti suamin nga sakit. Ngam iti problema ija anxiety, worry, karkaron no ada pain. Karkaron no ada ti symptoms. Kat ada ti kais-isuna nga natnataydan. Kita nyo kaniti COVID apo ti takrot ti tao. Basta no nagtrangkaso na medyo handa makaangas apo. Kaslada kuan ata adon tin patay na diyan. So, ni Brother Moral, nga nag-testimony, ay, iornos na kuman. Because of pain. Ngayon, kalag iti past years, iti biyag na, naturod. Ngayon, iti agpatpatuloy iti biyag na, nga danday pain. Katkunanan, iornos mo lang nga na po, Diyos. Iornos ta. Isu nagitigap ti mga iornos ha. Kasa ay maul natin.
dumakas jay. So ipadas na. Inurnos na. Kat sana ko na, dito yan, naiurnos akon. Alayon na ko na po Diyos. Hanangay nala na po Diyos, baliwa naman han, pakasabali, pakapakastoy. Awan lata. Inggan na natatataan daw kailang. Praise God. Tagijay naging worries. We need to overcome. Sakbay nga maisital ka. Kailan na-overcome dayay. So nag-struggle ka ti prosperity, kailangan palang maisital ka. Inggan nga awan, iti doubt, na rumangay ka nga talaga in Christ. Because of His riches nga natawid mo. Hallelujah. Pero kasano pala niya ay, pray. Di kasana nga diyan, no hanggang pipre, apay nga tangawan di peace, apay nga awan di kaisitelam. Di pakasaawam, no mapan ka di presence of God, intuno na i-pray di ay, biglang maisital di heart mo, nga magkaroon ti peace. So at duma, kung kuna data, di pa'y naramid, aramidang pa'y sakbay nga mangyari. Na kayo nga youth, nagpilpili kayo ti asawa nyo, kat no peace, at ti worry, alanganan. You need to pray more. Tadjay nga ta, Apo Diyos, nagwapo mo't. Awan may bagak tila nga. Tila ang problema, makalangan ti fellowship. Isuba, sakto in encouragement, or agkita ti sabali. Katuawan na ta ti peace, awan ti may baga, isunan, kat isuna. Wait. Pray and pray. Again, God, ang almighty peace of God. Hallelujah. Tinaduma, handang mauray. Isuran ti may baga, wen kung kunadan. Ada nagtimak, wen kunanamat. Isunagaya mo lang tinagtimak. Ti problema iti apay hawan ti peace. No talaga nga isuna tinagtimak. So nagidaytan adalan nyo nga youth. Tadya ba? Napintas sumet. Nga balasang. Nagagot iti church. Nyangay pa iti berukak. Katnoawan lata iti peace. Nakaslahan lata isuna. Pray. Hallelujah. Kasyay, iso nga, the first nakitando dito'y be anxious for nothing. Kasano di ba ng kalaban? Prayer. Di kasana, alam the situation. I-request mo kaya Apo Diyos. Let your request be made known. Ibaga ba talaga? Makon-confuse ak Apo Diyos. Madinga talaga trik-trik na ak. Hangko talaga maawatan. Ibagam dihiyay. Hano nga, kuna nga, madimot ka no ti mga ibagbagat ni negative. Ni Apo Diyos katungtungtung mon kabsat. Tinaduma uray dihiyay. Madimot ka no ti mga i-confess. No ni Apo Diyos, i-confess mon, amo namat lang. Kanaw kay bagbagan, no, ti devil ti kasangsangom, kat ibaganang kakakaasi ka, ibagam nga you are blessed. Ngam ni Apo Diyos, kat marikrik na mo talaga kasla kakakaasi, wan ka di Apo Diyos, agi-agi na ka di nga talaga. Ibabaga ka na bendisyon na kung kinapununahan na ka makaturturo. Agsangi-sangi tak ka di nga talaga. Ibagam.
Dito ko na nga, let your request be made known unto God. Hallelujah! Habang aramidan nyo ay na ito'y the result, verse 7. And the peace of God, which, alalakti na doon translation, transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Tikasana niya'y the peace of God nga kaya na, in the King James, which passeth all understanding. Ikang kayo the example kasla na ito'y situation niya. Kanag ito'y nga naglabasak kanag ito'y nga bulbulan, saksisib nga ron, iti suffering in my body. Kat ada pa day maturugak nga ron nga kunak. Nga apay nga tara ito'y makaturugak nga madik ti maturug. Taada kanyak ti fear, nga ko pa nga nailasin nga fear. Nga no itulog kon, may tulog ko matulugak, anak kon nga agreeing. Mabutungak nga mangi alaw nga matulugak, takasla kon aglayon. So, makaturtulugak, lapudak ata, mali. Na-realize ko. Na-realize mi kini Mrs. Rabin di ay. Madi na na kung na ni Mrs. Sabali na na. Siya, pray ka man. Hindi nag-pray ni Mrs. Kinas out na niyay nga fear na ikat. So naawan na anxiety, wano na jay worry nga maturog. Hindi ko akat naawan mo tinbut-buto ko maturog. So, naiturugan at. Katimayat, nagriingak pa lang mat. Kasi biyag. Sa bali mo ta diyang experience, tahan ko ngayon urnos, tiimak pa'y. Sa bali mo ta, mabutungak nga matulog, takasla layunanak. Kat ada ti may sa inawis ni Brother Junior, kanyag na dito yung office, nga tagabugyas mo lang na yan. Nag-donate iti church, nagpataktaran iti Bethel Church yan luo. So in my dito at kunana, dito yung manti problema pastor. Numagmagnaak, katada pa panak ka lugar, kasla kay matayan ijay nga lugar, bumalasiwak ijay kat makapaswak ijay nga lugar, mataya kong damok. So, permiya di tinervyos ko. So nga di taak lang nga magmagna. Hana ka makadayo, takaslaak matay. So, manang kinasaot mo di ay. Ngam nalagip ko, inistoryak di ay kwa. Testimony ka kastoy. Kat timay sanang confirm mo ito yung testimony ni Kusalan. Nga congregation tayo di ako. Kat adamot time nga maturog, mabuteng. So nga bantayan ni Mrs. na. Ura siya, bantayan na kata ni narigatan kasi kini Mrs. So makita yung nagijay nga anxieties. Ng kasano na overcome di ay, and mighty peace, prayer. Hallelujah. So nga, idin-prayan mi niya, awan mo tanong ngayon may, siguro min mayat. Mayat siguro pasyarnan. So, adu na jay. At hindi na dumapa yung experience ko, da jay nga roti nakatamaki jay natama na rito'y junga rito'y. Nga imbis nga may ikat, apay nga gistay pinmanaw jay kararwak, gistakik matay. Kata jay, ako gayong maamo, nga adda kanya kon iti pobia. Iti kasyay. Isu nga, kailangan
Lord, You are in control of everything. Ito nga room in my life. Sikati God, God of life. Awan ti makapatay, itibiyag nga da kanyak, unless nga sikati ag-decide. Wow! Ingka na nga na-overcome niya. So, at a peace. Amen. Hallelujah! So, wala kayong naduma. Apay ka kayong arumarang ay, di pa lang na-overcome. Jay worry. Di pa lang na-overcome the anxiety. Ano pa lang gayam, itinakasali. Tajay peace of God, iso na jay ti maysa nga sign ti answer iti prayer. Palakpakin ni Jesus. So, i-end tayo na ito yan. And the peace of God, no, the request mo, ipakamumkin ni Lord, na ito umay. And the peace of God, which surpasses all understanding, na tigayam, surpasses all understanding the peace of God. Huray no, kitkitaan sa nga tao, dapat saan ka kumanga natal na. Dapat sika kumalik kiru-kiruti biyag na. Dapat sika kumalik kitaan da nga, madmaditi rupa na. Ngam apay nga ta, nga makikita na lataking ka, the joy, peace of God. When tala ito'y peace of God, oray makikita ang tirong, kaya na ito'y peace, nga labsan. Oray makikita, kas kumakanya, oray makikita ka kasasad, iti bagik physically, labsana na dyan, nag-work, the peace of God, amunalatan, God is in control. Isong agapuy jay, tay rupa, wano di panangan mulata, mangan kalata. Ay, no, han ko nga maabot yakat, madik nga manganan, ilayon mo na situation. Nga pa'y mga naklata. Because I am alive. I'm still alive. I am healed. Amuna latalihay. Oh, hallelujah. So nga nagmayat. Uray no awan in bubulsa na kasbarigan, no maabot mo niyay, kahaslanap no ti bulsam. Ti kwarta. So nga the peace. Ket apay nga kasi ti biyag mo, madamdama, mangyari jay katotohanan. Shhh. Hallelujah. Nangyari ka na kaya, di ko nakabaknangak, taming kayo nabaknang mo, Jesus, kinabaknang ko, dolyar ko, balitok mo, nagigay ti meditation ko. In ka na nga, pati jay karirik ket nag-change. In ka na pati bulsak, kasla adu kargana nga uray kakaiso na gayam. Hindi kasi ay mangrugiak nga agasot no ada papananmin mangrugiak nga gastos because bak na nga karon. Ijay matanan madamdama nga napunwan nga talaga ni Apo Diyos jay bulsak. Hallelujah. Yes. Ngam da jay terugina. Naisital jay peace of God. Nga baknangak nga talaga. No maturugak, nakaisumak. Siguro ko na nagmaw yung kata nakaisumak. Agreeing ka, nakaisom ka, nga awan mo ti amom. Ngam basamom, you are rich. That the peace of God, labsana, jay understanding. Nga ba understanding mo jay nga situation? Ada knowledge mo nga awan ka di. Ngam apay jay feeling mo, apay jay heart mo nga naisital nga adan. Kaya yung nga maala di ay, prayer tayo na di ay.
Woo! Tiaramitan kami daya peace, dua. Lapsana di understanding. Amen? Okay, number 2, will guard your hearts and minds. Bantayan na jay pusom, ken jay panunot mo, babaan kini Jesus. So nga, isunat a grain in your heart and in your mind. Aging gana nga mangyari. Amen? So nga daw, naalam mo nagijay, peace of God, nga dan nga na-reveal, kan ka nagijay, nga answer the prayer. To maintain that, ituloy mo nga i-meditate verse 8. Hanggang ikang confess, hanggang mag-meditate, negative. That's how to maintain. So, din na-receive ko na dyan, I am rich, I am blessed, I have the spirit of blessing, the spirit of prosperity, the spirit of health, kung kunaklatan every day. Hallelujah. Amen? Okay? So, that's it. Amen. So, do it for your own good. Amen? Aramidan nyo para ti sarili nyo kapagsayatan matlang. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father, sikalata, tiambumi nga Diyos, life kada kami, life in Christ, and our spirit, soul, and bodies. Sika tiambumi nga Spirit, nga nagyan matlang kada kami, because the Holy Spirit ket representative mo, nga Ama ken Anak, iti biyag me. So, Father, we believe nga gaputa ina-accept me ni Jesus kaya naging finished work na ti Holy Ghost nga magiman manifest karigitoy isun ti kadwami tata. We believe ti manifestation. So nga mamati kami nga manifest ti life, health, manifest ti prosperity, manifest ti wisdom, knowledge, understanding, faith, boldness, and the mighty name of Jesus. Kada gito'y nga anak mo nga umay. Kaya't i-guide mo lang tayo sulang ag-pray. Tapno maisital tayo na ito'y nga peace, nga agtawad kan ka. Wala na giti youth, ag-ready para iti transfer na iti mas higher level of life. We pray for them. I-guide mo isuda how to choose the right person nga kais-spiritual daw, Father. Hallelujah. So, oray na kami, parang ayam lata na kami. Oray na gito yung situation, ti COVID, one of a protocol, we believe, nga nangat-ngato ti kingdom mo, nangat-ngato iti wisdom mo, power mo, nga daka na kami, ti kingdom tayo, Ama, kaya't nailangitan, kaya't mas higher than the kingdom of this world. So we believe, nga labsan mi, dagitoy nga nainlubungan in Jesus' name. Amen and amen. So good day. God bless. Ituloy tayo ito no next.